Assalomu alaykum Qirg'iz bizlar kanalining ko'ruvchilari. Bugun 21-may kungi bo'lsa четверг. Biz Jalolobod oblasti Manos shahridagi mashina bozordamiz. O'zimizning ishlarimiz bilan chiqa olmaymiz bozorgacha. Tushunasizlar. Bizda жұмысымыз бар. Hozir dele жұмысталам. Atayın ko'pdan beri video chiqarmay qo'ydi. Подписчиктер so'rayaptilar deb keldim. O'shandaqdan Sırası like'ı basasızlar. Жақсы сөздеріңіздерді комментарийге жазасыздар. Birinchi bölük Matiz, ikinci bölükte aralashtiramiz. Matiz qo'mda Nexia, Lacetti, shularni aralashtiramiz hozir. Bismillah deganda 2003-yilgi Evropa 08 239 ming so'm yozib qo'yibdir. Apa-poqay svetda. Telefon nomerlari mashinamiz mexanikada Kultan ekan, sirtlari yaxshi, do'ngaloqlaridagi shunday spitsa disk deb qo'yaman. Shunday diskalarni solib qo'yibdir. Inshaalloh. Состоянияsi yaxshi. Zadniy vitlarini da yaxshilarini solib qo'yibdir. Kitayskiy bo'lsa kerak. O'zining originallarida da shundaylar bo'lib, yozib qo'yinglar kommentariyga. Ikkinchi Matiz Sprite svetda yili 2005 ekan, aqchasi 255 ming yozib qo'yibdir. Avtomat. Bunda Kultan ekan, ichki avvallari yaxshi ekan. Bunday ko'rsangizlar bo'ladi. Chiqoldarda shunaqa chiqollar solib qo'yibdir. Temir diskalarda qalpoqlarni solib qo'yibdir. Inshaalloh. Daha bir Matiz Sprite svetda mexanikada yili 2003 Koreyada aqchasi 220 ming so'm kemi bor deydi. Buning signallari bo'lakcha ekan. Kozunli signallarda ekan. Buni da ichi Kultanu ko'rsangizlar bo'ladi. Inshaalloh temir diskalarda jarashqli qalpoqlarni solib qo'yibdir. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatib, chalib aylanishib ko'rasizlar. Daha bir Matiz 2 unasi объем 1 ekan. Telefon nomerlar yili 2012 deydi. 330 dedingmi? 330 deydi aqchasini. Maşallah. 4 aynaklari delang. Elektro ko'targishlar. Inshaalloh. Sostoyaniyalari yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa chalib aylanishib ko'rasizlar. Qozon diskalarda aqchasini 330 dedi. Daha bir Matiz 2 unasi seri bir üstü svetda aqchasi 290 ming so'm, 2007 bir объем ekan. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatdik. Sirtqi avvallari shunday. Trabичный salonlarda mashinamiz mexanikada. Diska avvallari yaxshi, toza. Qiziqanlar solib aylanishlar. Daha bir Matiz 2 unasi shunday bo'lgan diskalarda ekan. Mashinaning yili 2002 08 объемda aqchasi 220 ming so'm, telefon nomerlarini ko'rsatdik, ichki avvallari. Mashinamiz mexanikada. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatdik. Savdo olayotgan hozir. 200 mingga so'rayotsa deydi. Kichkina kelishib aytasiz. Kelishib ketsin. Tortmayli qo'ydi. Jep shayna qoldi. Daha bir Matiz 2 unamiz seri birisi svetda. Shu sirtqi avvallari yaxshi. Yili 2013 telefon nomerlari. Объем 08. İçki avvallari mexanikada mashinamiz. Oldingi aynaklari, orqangi aynaklari ruchnoy. Aqchasini 270 dedi. Shunday bo'lgan Qo'qon Glass svetda 220 ming so'm kemi bor deydi. Matiz 2 unasi yili 2005 08 объемda rasxodlarni ko'ryapsizlar. Telefon nomerlarini dele ko'ryapsizlar kerak.
Алдыңкы айнектери эки алдыңкы айнеги электро көтөргүчтө. Ички абалдары сонун таптаза экен. Ушундай болгон. Сонун чехолдорду салып коюптур. Поликтери өзүнүн заводской поликтери экен. Сонда жакшы экен. Сырткы абалдары деле, ички абалдары деле жакшы экен. Кимге кызык болсо, телефон номерлерди көрсөттүк. Черный пантера, черный бирдеке деп казакстандык бир байес жүрдү, байес эмес. Медиа байес деп коебу. Жылы 2011-08, акчасы 250 000 сом. Телефон номерлерди көрүп атасыздар. Дагы жакшысынан көрсөтүп коеюн. Мына 777 экен акыры. Көрүнбөй калыптыр абы деп сөгүп салбагыла мен комментарийде. Ушундай болгон сонун чехолдорду салып коюптур. Мат түзүштүн рулу, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, машинабыз автомат коробкада дегендей. Иштери таза. Өзүнүн заводской поликтерине окшойт. Ошондо Şöyle biraz жумуштар бар экен. Көрсөңүздөр болот. Свежий полигон дейт, машалла. Светтер ушу жакты багач. Свет не деп коет мына ака? Мокрый асфальт. 5 комплектацияда. Объем 1 жана 8. 8, а? 2014 алдыңкы айнектери дагы ручной, машинабыз механикада, иштери ушундай кылып жылтыратып коюптур, машалла. Өзүнүн заводской сигналарында. Машинанын эшиктери ачуу, жабыштары мощный. Сырткы абалдары деле жакшы экен. Жылы 2014-08 объемдо свежий полигон. Телефон номерлерди айтып коеюн, 555 01 01 34. Акчасын канча дедик? 320? 320 000 кеми бар экен. Свежий полигон дейт. 280 дедиңиз, а? Жылы 2011-08 механикада. Телефон номерлер 559 99 22 54 дейт, машалла. Сырткы абалдары жакшы экен, машина. Чехолдору, сигналлары өзүнүн заводской сигналларында, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Машалла. Машина чындан деле жакшы экен. Кимге кызык болсо, телефон номерлерди айттык. Машалла. Акабыз мониторду көрсөтүп койлу эле, көрсөтүп атабыз азыр, а? Көрсөтүп койлу. Ушундай болгон мониторлорду. Туганда. Кимге кызык болсо чала бересиздер. 280 десе 280ге сатпайт, түшүп берет. Машинанын сырткы абалдары деле жакшы экен. Жасалган эми. Конечно, бирок сону жакшынакай кылып жасалыптыр. Мына машина сатылыптыр. Жылы 2007-08 объемдо механикада. 220га сатылды дейт. Так, тугандар, дагы кокон велосипед Matiz 2 унасы жылы 2010-08 объемдо механикада экен. Акчасы 220 000 сом экен. Сырткы абалдары жакшы. Ичи жакшынакай болгон чехолдорду салып коюптур. Алдыңкы айнектери, арканкы айнектери ручной. Ушундай болгон чехол салып коюптур. Кимге кызык болсо телефон номерлер чалып байланыша бересиздер. Matiz 2 унасы жылы 2010-08 телефон номерлер. Ээси бакырып жүрөт. Базардын эң арзаны меники деп. 220 000 дейт. Дагы колду бир-эки жакшы силкисе түшүп берем дейт. Бирок колуну силкиш кыйыныраак бала экен да. Гавдасы сал чоңураак экен. Кол силкиш кыйыныраак экен. Саудалаша бересиңер. Телефон номерлерди көрсөттүк. Ошондо машинанын сырткы абалдары деле жакшы экен. Ички абалдарын деле дагы бир көрсөтөйүнбү? Жакшынакай чехолдорду салып коюптур. Машинабыз механикада 190 000. Пробег 190 000 экен. Ушундай. Самфер бар? Молодежьлерге самфер бар дейт. Мындай девушкасы барларга куурчактар деле бар экен подаркага. Тугандар, ушу менен видеобузду аяктайбыз. Видео жаккан болсо башында айтканымдай лайк, жакшы сөздөрүңүздөрдөн комментарийге
жаза кетиңиздер. Азыр Nexia могу мына аралаштырып тартып кетебиз. Mercedes. Bir 15 минуттук видео кылыпчы. Кайра эле жумушка барышым керек. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык. Машинаңыздын түбүнөн шамал өтө берсин. Жакшылыктар кайдаңыздар.